ژیان bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve, divê em ji pirsan netirsin. تماشاوانی خانی تیوی دما و خوش به هیویدارم رو شوا باش به ده 15 وی مهیده بری 65 سالا لگوندی گری سیراک و گریدای باتمانه یه سالا 1958 شورشگره کی کردان قهرمانه کی لهنگه کی برخودانوانه کی کردان یه گوره چاوی خوالیجیانی بکر زو کت نوا جیانا تکوشین و خباتی و زو جناوا جیانا سیاسی و تکوشری و شورشگریا کردی جی بارکر خاطر خوخوست اوی قهرمانی هان ده یکی مجدار 1991 لباجار اوین قامشلو ده حسرت آزادی ده حسرت ولاد ده ناوا اوین ولاد خاطر خوششیانه خوست و بگوله پککی گیهاشت کاروان سرخوابون و آزادیه اوی قهرمان هان ناوی وی محمد جاهد شنر که لروجاوای کردستان دهات ناس کرن بناوی احمد شنر ناوی احمد جی کل خواه کربو اگر ون پرس بکن جکر هات یعنی جبرکو هنه کس دناوا هر دو ناوا ده شاشت بگلو محمد شنر یا احمد شنر ناوی وی لمالی محمد جاهد شنر لین ناوا رخصنه ده احمد و احمد شنر ناوی احمد جی کو حوالی وی ایکو دناوا رخصنه ده احمد کرد که ده چمش کستونه ده شهید کد دو کس راهشتن وی ناوی هانه محمد جاهد شنر راهش ناوی احمد و شمسدین اکتاش کنها لأوروپایی او جی راهش ناوی احمد اوی ابو احمد اکتاش او ابو احمد شنر اویا دناوا پککی دما اویا جدا مزرینری پککی بو و بگوله پککی خوینا خواه دیاری کرد و کردستانی کر دیاری دوزا سرخوابون و آزادیا کردستانی کر لکر لباجار اوینه لقامشلو روجوی بی از وکی چواز نهاز ورد آخبم روجوی بی لباجار باطمان و کولان بناو محمد جاهد شنر بی اوی دبستان بناو محمد جاهد شنر وی چی ببن پککه ولو حتای کجرین محمد جاهد شنر اورهان آیدن انوار عطا چتین گنگر سایمه آکشن بیرجان یلدز و همو قربانیان پککه حتای بنامینن دیروک و روجک بی حقی وان کسی هان جه چاوین کجرال درخینه اف کجرین کو هنک دناوا پککی دن حتی نها هنک جی درش پککی بردانه دیروک تشتک یعنی کسی کل دو راستیه بچه وی راستیه ببینه کم زیده وی راستیه ببینه لقام شلوجی لدربیسیه جی لعاموده لباجار اوینه قامشلو روجوی بی کولان دبستان پارک وی بناوی احمد شنر چی ببن وی گوتنی جبیر نبکن اگر پشتی 10 سالا بجی دبی
نتنه لقامشلو لروجاوای کردستانه لباشور کردستانه لروجهلات کردستانه لهر دوری اف قهرمان هان ورن ببیر آنین دما مرو وان قهرمان هان ببیر تینه نه دیرک جیبه مرو لعنت لکجری وان تینه حمد جاهد شنر نه یکی هندگه بو نها بری از لسر وی با آخبم کا امل کورتجیاناوی بو کورتی بجی امل تماشا بکن بیچه انفرماسیون ام دکارن جوه کورتجیانا هانه ورگرن پشتر ام وگرن لسر گرینگیا حمد جاهد شنر ده هندری پککی ده گرینگیا تفگراوی هولداناوی د دمکی گلکیر کرده به تایبت دو کنگره چاراده لسر با آخفن و ناس بکن دست پیکی املوی بیوگرافیا کورتجیانا حمد جاهد شنر ناس بکن فرمو محمد جاهد شنر لگون دیگری سیران و گریدای باتمانه ده 15 چلیا پاشین سالا 1958 ده جدایک بویه جمالبات کولاد پاریز و مالدار دیاوی جنا کردات کو شو و نافدار صالحه شنر و باوی وی شوکت شنر کو خباتکار کی ریا ترینی بو هم وک پرولتر کارکر هم جی وک برپرسی کارکران یین ریا ترینی لباتمانی بو باوی وی با اصلی خواه جا آمده یه دبستانا سرطایی لگون دیگری سیران خوندیه جبر هن ناکوکیین مالباتان یین لسر اردان ده سالا 1965 ده چه دبستانا بناوی جنگیز توپال یا لباتمان اولور خوندنا خواه بردوام دکه ده سالا 1970 ده لباتمان دست بخوندنا دبستانا ناوین دکه جاره یکمین ماموسته کی بناوی محمد علی که با اصلی خوش دیر سنه ناس دکه محمد شنر جبو پیدا کرنا جه رازان و خوارن گلکی آلیکاری ماموسته خواه دکه ده حوش مالا خود اوده که ده وی بناس کرنا وی ماموسته دیجیانا محمد شنر ده گورانکاریه کی مزن چه دبه چاوین وی لسر روشا جواکی و پرسگریکن سیاسی و آبوری و سوسیولوژی ین جواکی ودبن ده سال 1973 ده دبستانا ناوین ده قدینه و ده ازمونه ماموستتیه ده بسر ده کبه قیدا خواه لباجار میرچینه ده دبستانا ماموستتیه ده چه ده که جارا یکمین رامان چپگیری و سوسیالیزمی ده پارتیا کارکرین سوسیالیستین ترکیه ده ناس دکه پشتره هن جوانین باجارین میرچینه ناس دکه هر وها حوالین شورشگری ین ترکیه ین وکه ابراهیم کایپکه یا ناس دکه و گوهرتنین نو ده کسایتیا شنر ده چه دبن دما شنر دبستانا ماموستتیه دخوینه ده سالا ویا داویده ده سلاداریا ترک بریار دگره که دبستانا وان بکه لیسه ماموستتیه جبو اف بریار نه پجراندن پروتستویا خوندکاران دست پیدکه لگلک جهان خوپیشاندان بیکتین یک جریبرین وان خوپیشاندانان شنر و حوالین وی زکی پالابیک ادریس گزل و صلاح الدین بلگین بون شنر لگل حوالین خواه یه جزا خوار بون لباطمان وگرن و خوندنا لیسه لور بردوام دکن ددمین خواه ینوالا ده شنر دچو جمککی خواه احسان شنر که دکانکی وی یه دروتنه هبو لور فیری کار دبه و دبه ترزی هر وها لگل خوندنا لیسه شنر هم کار دکه هم جی مراقا ویا فوتبولی زیده دبه لو ما تبلی چند هوالن خواه
تیما فوتبولیا بالناوی رامان ایدمان یورت و تیما فوتبولیا بالناوی گونش سپور آوا دکن و دناو ده وک لیستیک واندلیزه. ده سال 1976 ده محمد شنر لگل هن هوالین خواه وک عزت اولیج، عبدالدین ساتجی، احمد کرد، انور عطا و معصوم قرکماز روزنامه که به ناوی دوش گازته در تینن. هر وسا محمد شنر بری خود ده کار روزنامه گریه و روشنبیریه و شانگریه. خودی روزنامه ویه پره نوی دان باوی محمد شنر بو و برای وی مزن احسان شنر بو. لی جیانا وی روزنامه ندریج بو 4 هجمار درخستن، 3 هجمار نوی پولیسین ترکا توب کرن، 10 هجمارا چاران ده روزنامه هاته گرتن. محمد شنر ده سال 1976 ده جاره یکمین مظلوم دوغان و باقی کرر که پشتی حقی کرر هاتو بو باجار باطمانی و ناس دکه. مظلوم دوغان ده داوی 1976 ده لباطمانی گلک دما و کاری ریخستنی دکر. پشتی هف ناس کرنی لگل چند حوالین خواه ده داوی 1976 ده محمد شنر جی تبلی گروپا شورشگرین کردستانی دبه. ده سال 1977 ده دست بکاری خوی پروفیسیونلی دیکه. ده ناوا وی کاری ده جوان ماموسته کارگرین پترولی لگل همی کسین کار دکرن ده خبات سیاسی ده شنر وک خباتکارکی هری لپیش بو و رولا خواه ده ناوا شورشگری کردستانی ده دوماند. محمد شنر، معصوم کرکماز، فاروق آلتون و ادریس گزل تم ده ناوا خبات باطمان سیر دوانی ده بود. ده سال 1978 ده ناوبرا کارگرین پترولی و سندیکای پترول ایش ده هن کیشه و پرسکری کرودان. شنر به کاری ریخستنی و مجول بو و دست آوید کار و خباتی و به شیوه کی اشکره و فکری دهنبری پولیسین ترک درکت و شنر هات بنچاف کرن و جزای کی بچوکلی هات برین. دوی سالی دجی محمد شنر تبلی کنگره پککی یا لگوندی فیسی که ده 28 مجدار سال 1978 لدار دکه و دبه. محمد جاهد شنر ده چلیا پاشین یا سال 1908 ده تیگرتن 8-9 سالان ده زدان دیاربکر ده دمینه ده 14 تیرمه سال 1908 ده داده تولی روشین مرنه دبه. ده سال 1989 و نوتی ده به هزاران گرتین سیاسی لگرتیگه ترکیه هاتن بردان محمد شنر جی یک جوان بو. به زوری ده شاندن لشکری ارتشا ترک لی جلشکری دروه و با آلیکاری خالان خواه و این حوالین خواه چپگر خودگین یونانستانی لور خودگین پککی و تی کامپا بقای یال لبنانی. دبینه عبدالله اوجلان چه آنی سری پارتیه و چاوا دیکتاتوریتا خواه لسر پارتی و هوانین خواه فرض دکه ناخوازه با آپوره تیکه به ناوا ناکوکی و پفچونان. همو کشه و رخنین خواه دبه کنگره چاران یا پککی کدنا برا 26 و 31 چلیا پیشین یا سالا 1990 لدار دکه و دو کنگره ده او ساری باران دنگی هری بلند تینن و او پروژه خویا ریفورما پککی بسر دکوین. آپو بریار و انجام کنگره چاران قبول ناکه و فرمان اگرتنا محمد شنر ده و جا عبدالرحمن قایقجی فایق دخوازه شنر باویج زندانی لی فایق شنر و ساری باران به هفرج پککی ودقتن و پککی وجین ساز دکن.
شنر و هن هوالên xwe tên qamişlo. Piştî demekê PKK cihê wan nas dike, tîma kuştinê dişîne ser wan, di yekê mijdara 1991 de Mehmet Cahit Şener û Fatma Temel bi guleyên PKK jiyana xwe ji dest didin. Tê Libnanê û li kampa Libnanê dibîne ku zindan heye, hinek kesên ku ew wan nas dike û ew wî nas dikin di hindirê zindana de ne, hinek kes hatine tasfiyekirin. Rewşa PKK dibîne li ber çava ketî çi halî. Baş e ev rêxistina hanê, ev ketî vê rewşa kambax û kî berpirsyarê vê rewşa hanê ye? Apoyê. Dîrek di nakeve, yanî nakokî û pevçûn û dibîne ku rewş çawa ye. Wekî kesekî yanî hezkirê sazî bûyînê dibêje hemû mijar, hemû kêşe, hemû pirsgirêkên rêxistinê di hindirê kongreyê de dibê werin zelalkirin û li ser werê axiftan. Van pirsgirêkê han, van rexneyê han û projeya xwe ya rêformxwaziyê a şoreşgerî, rêformxwaziya şoreşgerî di hindirê PKK de, di hindirê kongreyê de ancak were guftugû kirin. Eger heval bibînin rast, wê biryar bistînin. Eger heval bibînin nerast, ji xwe dibîne di çarçoveya pêşniyaza de. Bi vî hestê hanê, bi hestê çareseriyê, bi bîr û boçûna çareseriyê, bi bîr û boçûna ku PKK piçekî vegere PKK û ji şêweyê tevgera apoçîtî a ku di hindirê zindana Amedê de, di hindirê mehkemê de hat mehkûm kirin. Ne tenê dewleta Tirk hat mehkûm kirin, navê apoçiyetê di hindirê mehkemê de li ser navê Mazlûm Dogan, ser navê Kemal Pîrxeyr û Durmuş, Mihemed Şener di hindirê zindanê de hat mehkûm kirin. Eger Rıza Altun sağ bi vê mesela hanê dizane. Eger Muzaffer Ayeta sağ bi vê çîroka hanê ji xwe dizane. Sabrî Ok piştre ket zindanê, di 85 de ket zindanê, hayî ji van meselê han tineyî. Lê di kesên zindaniyên PKK ê wê çaxê, ê ku nihadin ava PKK de, di kesên sereke Rıza Altun û Muzaffer Ayeta baş vê çîroka hanê dizanin. Mihemed Şener jî bi wê hesta hanê, bi wê biryara hanê ku PKK vegere PKK êdî nemîne apoçî û ev rêxistina hanê giş di xizmeta dîktatûriyeta Abdallah Öcalan de be. Ev çû hindirê kongreyê, mûnaqeşe jî bû, projeya Mihemed Şener birê jî li ser axivî, li ser sê çar hîmên bingehîn dihat avakirin. Yek, şefafiyet a aborî, ku rapora aborî dibe were diyarkirin ka pereyên PKK çawatên xerç kirin, bi çi rengî ne, hemû tişt endam û serkirdatiya PKK a stratejî komîteya navendî hey polîtîk bîro tune, cîgirê Öcalan jî tune di kongreya çara de, yanî cîgirê Öcalan di kongreya didwa jî dinebû, di kongreya sisiya jî nebû, da çara jî nebû. Di kongreya yekê tenê de hebû. Lê piştî wê cîgir ji Öcalan re nema. Öcalan cîgir ji xwe re neheşt. Yani yekî Öcalan bimire, bi emrê Xwedê bimire, kî cîyê wî bigire, cîgir heta kongre li dar bikeve, tu nebû di vê mesela hanê de. Ev û Mihemed Şener digot şefafiyeta aborî digel, yanî çêkiliyên ev yek pereyên PKK çawatên serf kirin, bi çi rengî. Du, têkiliyên PKK bi Sûrî û bi Îranê re divê zelal bin, divê şefaf bin, bi çi rengî ne û ser asta siyasî û rêxistin jê haydar be. û Öcalan û Apo dibin kontrola rêxistinê de têkiliya çê bike bi rejîmên Sûriye û Îranê re. Ev pir girîng bû. Sisê, têkiliyên bi tevgerên Kurdistanî, bi taybet ê Kurdistana Iraqê nakokî çênebin, alîkarî û piştgirî hebe, eger nebe jî dijatî tinebin. Ev jî pir girîng bû. Hestê kurdewarî, hestê şoreşgerî û welatparêzî
دوی خالا دهانه ده دیاره. 4 کو شیوه خباتا پککی خباتا جماوری سرهلدارین گلری افتشتین کو محمد جهاد شنر ده هندری کنگره دخواست بشتی اوجالان و پکک محمد جهاد شنر کشت افتشتین ها دشتی کو ویدو خواست سرهلدارین گل لشرنخی و لجزیره و لحمو دبرین کردستانی ده نوتو ده دوادو نوتو سیاده ایدی برفره بون. ما بس تامش في مسألة بروجه هاني ده هندري كونغري ده كت دنگداني ولهمبري نامزت آپو كو خليل أطاش بو نامزت عسكري و نامزت سياسي جميل بايك بو هر دو جي تيك چون هر دو و دبن دنگداني ده پروژه بون بريار پیشنیازین محمد شنر بون بريار و محمد شنر دنگ آنی دنگin ku li hemberî ku bibe berpirsê siyasî berpirsê siyasî de hindirê PKK dûî temenê hanê de dûî temenê xwe sîv di salî sîv sê salî bibe berpirsê PKK siyasî û Sarî Baran bibe berpirsê eskerî PKK her dû yanî namzetên Ocalan têk çû. Ocalan rabû çi kir darbeyekî eskerî li hemberî کنگره چارال دارخست و امر دا بگرتنا ساری باران و بتایبت محمد شنر جفایق رو گود و الگوری و الانفرماسیون جی و گهدار کر پشتر و چیرو کی ناز کر لی او جناب پشتر چی کر چاوا یعنی بری کو شنر بکجه جبو کت شنر وەکی خاین وەکی ئاژان وەکی میت توی ڕەش بکە بەرخوادانە هەر ڕۆژێکی بەرخوادانە محەممەد شنەر di zindanê de bi qasî apo ji roja kuçê bî heya roja îro her rojekî ne tenê awî Mustafa Qaraso jî di nav de hemû kesên zindaniyên din PKK her rojekî duwê şert û mercên tarî û cehneme û jehrî ku di salên heştê û yek heştê û du di zindana Diyarbekirê de hêjeyayê apo ji a heta z yanî wekî tê gotin yanî lê Ocalan çi kir Ocalan çû konferansê zindaniya çêkir divî konferansê zindaniya kî tê de hazir bûn gelek hevalên Mihemed Şener ku di zindanê de pêrê ku dizanî bûn Mihemed Şener di hindirê zindanê de çi sewiye bû çi ast bû di çi berxwedanê de bû û di wî konferansê zindana de Şener hat xayînkirin û hinek kesên ku di hindirê zindana Amedê de wekî îtirafçî bûn dîsa vegeriya nava rêxistinê wekî Rehmetiyê Kanî Yılmaz di hemû li dora apo civiyan hemû biryara apo destek kirin û Mihemed Şener wekî xayîn hat nîşandan û gotina apo pêk hat ka em li hinek wêneyên konferansê zindana em lê binerin piştre tîstan vegerin biaxivin. berî kuştinawî bi çend meha hemû girên PKK vê ku di zindanê de mabû ez texmîn dikim Sakîne Cansız jî nav de bû Sakîne Cansız ku nîşanliya dergîstiya Mihemed Şener bû gelek kes dibêjin yanî dergîstî bûn hin kes dibêjin zewicî bûn di vê mijara hanê de gelek gotin çêbûn lê tiştê ku yanî hevbeş ku têkiliyekî evîndarî û hezkirinê di navbera herdiya hebû her dû ji damezrînerên PKK her dû ji zindaniyên PKK lê mixabin Sakîne Cansız wilo tê gotin ku ew jî ka ji tirsa ka bi çi rengî ka bi çi awayî
لقوري عبد الله اوجلان شو ومحمد محمد جاهد شنر خاين درخص بيشتي چند محدر باس نبو PKK محمد جاهد شنر كشت لقامشلو اف كسن كود وي كونفرانسي هاني ده حمول تشبكا خصتن قوتن بجي سروك اب يعني ابي از دخوازم دفر جيدت انك تشت بيجم كو اف كسن كو جنابا PKK دركتن انها پر رخنين ل PKK ديكن مالا وان آبا ساعتا وان خوش تشتكي باش تكن تشتكي دي جهدية اللي دوي دما كو بيويست بو كو پشتگیریه محمد شنر بکن پشتگیریه محمد شنر نکردن ويبتني هشتن د کنگره چارا جيده و دما كو شو PKK جي قطبو ويبتني هشتن پشتگیریه وي نكرن حلوست لهم بري آبو نگرتن يعني اسكار ميناك جي بيجم يعني دما كو محمد جاهد شنر جو PKK قطبو وهات كشتن مديا PKK لهم بري شنر دس به رشکرنه کر يعني من سرخبون جي جديد ارشيفا سرخبون كوبري يعني هنا شنر دنافا واندبو لدما شنر دف جوان برداو اف ارشيف هات بو ديجيتال لسرية شنر اكستانينو و رشكرنا او رشكرنا هاني رشكرنا بريارا اوجلانو دوير رشكرني جيده دوير رشكرني ده گرلك رولا اف گرگرين كنها جو PKK قطبونه مخابن او رول هبو اوبجكتيف سوبجكتيف ديركت نا ديركت يعني دوي دميده سليم چروكا نكسكي هندكك بودناوا PKK ده صلاح الدين چليك نه هندكك بودناوا PKK ده شکری گلمش نه هندكك بودناوا PKK ده گرگر بون اندامین کوبیتا ناوندی بون ناوا مدیا PKK ده کار دکرن و اوی رشکرنا محمد جاهد شنر حمود برچاوی وان رو در واستو مخابن حتى روجا ايرو يعني نویس هاتی نویساندن نرین هاتی گوتن لسر محمد جاهد شنر لید وی دمیده دوی چاقیده و اوانا جهه بریاری يعني نه کادروین جره زیبو نه کادروین ولو ربن و بیچاره بون نه کادروین گرگر و استراتژیک بون دناوا PKK ده و دکاری بو گرانیه کی مزن چه بکرانا اف کسی کج PKK ده 1003 1004 جی خود بون يعني اوجي پشتگیری آپو کرن پشتره يعني نظام الدین تاش ده 1004 1050 ده نویساند بو کنگراگل کنتراگل او نویسین رخنهی ای نظام الدین تاش چقوی سا خوشبانا اگر دما کشنر پروژه ریفورمی لسر کنگره چارا پیشکش کر اهوه چاوی کنتراگل گرک بهاتانا نفساندن اهوه چاقید به پیشگیریا محمد جاهد شنر بهاتانا کرنا قال كسب اجماع عاجز خمناك اللي افكسين كوشنوا PKK جي قطبونه جرك مره رخنا ورخنين تندل وانشي بك او بخنا الهبن او بخا يعني تجن فيا سر ايدن داخذ لسر هفدو داخذ هفدو كيم دكن هفدو ديشين يعني جعريا PKK هيني ايدي دنافا كسين كوشنا PKK جي قطبويه افجي هي نل سر هبن برغي أجابدو تقين أخاف ناصر هبدو كيم دكن افتش دنافا كسين كوش PKK جي قطبونه هنا حتى روجا ايرو بردوام دكه اوجي PVC برخنه چواك ام رخنين تند ل PKK دكن و حق كري رخنه ليف كسين كوش PKK جي قطبويه تفلي تشتيوان يعني تشتيوان قطبويناش PKK به قاوكي بيروز وباش وهجاي سباسيه و يعني بسندانيه اللي حلوستي واني دناوا PKK دي جهه رخنيه حلوستي واني بيشتش PKK جي قطبو بيجك جهه رخنيه خمناك برا يعني بين اقل مفراكن
ام از دوی ویدیو ده از دوی خلکه ده که ام لدنگ او خودیا وی شیره کدام حمد جاهد شنر او زكي كون نهمة محمد جاهد شنر زكي خود وبشتري لبرسينغا خوا وي خودي كر وي مزن كر وي دياري كرد وكردستاني كر ام دنگي قهرمانا كرد جنا كرد تيكوشرا كرد كو د آگر بردا بدنا خوا وكي بروتستو كرنا رژیما دولتا ترک فاشیزما دولتا ترک جونتایا 12 ایلول شرمزار کر ام لدنگی وی گهدار بکن اف دنگی هان پشتی ترور کردنا کوره وی پشتی کشتنا محمد جاهد شنر هاتی قید کرن اف دنگ یکمی جاره تی بلاف کرن ام وی دنگی هجا کو نها نلجیانه یه لی اف دنگ وی بمینی جدیرو که اف دنگ وی بینیش دیرو که و دبی مظفر آیا طالبی دنگی هانه گهدار بکه چکیل برخوا بکوه رضا آلتون لوی دنگی هان گهدار بکه چکیل برخوا بکوه شخوا او جلان لوی دنگی هان گهدار بکه و لمره که بنر و از نابیجم ون بیجن یعنی اف دنگی هان اوی دنگی پیروز و دنگی جنا کرد روش وی بی 10 سال باتمان کولان و بناوی صالحه شنر ورداین پارک بناوی وی یانجی پرتوکانه یانجی جه دایکا اف دنگی دایکا صالحه شنر و تجاری جگوه کجرین کره وی درنکه گرشمتشی مهاتن ابناوا گرشمتشیا کتم مگو گلی گرشمتشیا ونجیان بکن ام ایرو جبوی شرف هواش قهرمانه خوشوطان دنه ام نچنه گرشمن نبن ام کاسه خو بچرینن ام هرنا قول اوردیه و ام پرپوخان ام سالوغان باویجن لحق واد ام سالوغان باویجن ایو دولانجی حیدر چلیک و امين ارجين رابوه ببر الشر كدن قلت عويت ليه كزارجي ما جي زرده بكوجن مقوى ما زارجي ما بكوجن جي ما اجي قحرمان بلا زارجي ما جي في ديوا قحرمانا واش ورش قرابه ولا من ديسا ايكو بمرة رابو حمديا الله تاش رابو رحيمة شاين رابو وازبو ام هسك ام خدزي ام تشونا قول ورديه امين ارجين وايو دولانجي قلي من اسد اوقتاي ركرن بوليسانا بيشيامن بوليسا باهر ديد نقرتن من قرتن عافيتنا عربي ذي باشي حمدياجي الرجال رحيمة شاين خلطي مقابيتا جنسي ازو رحيمة ما برن شاشي قراقولي ما إفادة كرن قوت من قوت أوتكي مقولنا قوت رحيمة قوت شكيجا فارتي قوت كوامة قوت من قوت فكا كلمة رحيمة بري ودا وسر كرسي رونشتاندن بري ودا نبخاجي من دستي مداني نسر مع سي حفظ جو في الدستي مدان حفظ جو في الدستي مدان وقوت بهرفوخان نوا خلقي وخلقي او كدكي مقو خدي غرافينا زوسانا كم قو بلي مزانبو كوجل يمن امين ارجين و ايو دولانجي هدوا قل يمن كده باشه وقت تاريخها مثلا لأو كده يعني يقول كده بشتي قطنتنا كريتش أبوجيا قطيا و بارتيا شهيدة يه مظلوم لوغان و عادت و اصول يه شهيدة ريبريا شهيدة بارتيا بككه وجين آوا كر بشتيوي آوا كرنه عبدالله öcalan sekreteri أبوجيا رابو سرته هناك بويست بقزتيره كر و خبردان عبدالله öcalan ده دبي قوت صالحه شنر
هیچ شر تکوشیناوی و مجادلاوی تنه تجی قالا تکوشینا خود کی و هنگی تکوشین تکاری تکوشینا خو تکوشینا دیا عبدالله اجالان بینی برچاف و شادی من هنه حما عبدالله اوجلا 7 ساله خبراوي وأوكاوي جهاباوي هاياوي حبسة زنديانا ديار بكر نار بشتي حبس صلاة شادي من واهية نظام الدين طاش وحيدرجة المس من باند داقرتن مجحد لا أوجر لا رشان مقو ما ونشتنا سر الشامي لأوروبا مقو براي ودبنا حبس الزنديانا در الزيان چار حبرا خو بدنا سريتشيا وچار حبي بدنا خو بدنا دوري وبدنا حشتا وچاري خو بدنا دوري وبدنا دوزدا وچاري دنيا خو بدنا دوري وبدنا شازدا مقو دياوي ناكي دقوكم من زانبونا اف بيتش جمنه يعني عبد الله اوجلا جمتشي بيه يا عبد الله اوجلا دقو مني كذردان يا سدليوي مني بفت صندا يا عبد الله اجلام قزتي تركاده بينا غوتا اريد قزتي تركاده غوت وشادهنا باثباته او من مقو قد تحين مرابو اتشوم فوا مكتنا قراوي فوات اطلعي هات نظامه مقو فوات قوها مقو ويقا افقراوامه ويحطا كنجي بدومينه قو والله ضاعيد كتبري ويحطا يصدروا جاب دومينه ولا مقول مال خرابك يصدروا دومان ويبرانا كيدني بباب قربانا ذي اوكي وفتحي قميش عبوقات هات قو والله ما متشنر كور بيت حبسيده مرابيه من ليلوجي ليلا زانجي القروي بو تلقى روي بون مطر منه جميل بالته مطر اوي مسلحيه على نيون جيرت جاب دون كربو من مطرين نايلون جيش خورت جاكربو مقو امي هرن خب شوطين مقو امي هرن خب شوطين من مطري خو اوها خصه بني لك خو يك كلاسك لمبو لك كلمبو من ازدرنجو كي طيابوم ليلا زانه غازي مكر غو صالحه مقوها غو ما فوات طلعي هاتي نوامه ديركا مزني ورا بير خبر ده نظام بير خبر ده مقو ليلا افاده ده فوات قلتنه خدای گوته هری کریم مگو خدای گلاوی از هر مگو کجام خب شوطی نمی پای مکر ناید مگو از هم بیش مع عبوقات برا اوجی بین بمرة تکر نگروی مکلیتا خجی دا قیزا خواه مگو لاو از هر میشر درکیم نگو تا قیزا خجی از هم خود شوطینم از هر درکی قیزا مگو قیت نایشه مگو چون دسته منه هاتن دسته خدای مگو هاتن دسته خدای از پیابو مخوارم 3-4 گاوردم دیر حیمه جیجمار حیمه شاین هات گازی مکر و صالحاتی هری کریم گوزم با عبوقاتا برا بین بمار تکر نگروی گولا اجیزه بین گو اجیزه بین مگو مدین دار حیمهش پای نفتلی مگو رحیمه گو ها مگو بنی خوام از هرم خو بشوطینم لیت هرم با گروی كنت بيجي صالحات شيخ الشوطان يا زي عجيبة بالمسألة توي ذي قطعين كذا نايلن أزاهم خب شوطينم أزاهم خب قربانا خورتي شورشي بكم مقولنا شنو تاني كرمنا بيرجمعونا حبسة ديار بكر وشورشي ناظر ديار بكري حقيقي مقول تذكر ريبنن أزاهم خب شوطينم مدين داير حما قولا كنت خب شوطيني أجي زي خب شوطينم زي باشي قلت خب شوطيني ماتي كوري خو قيزا خو يبجوك الكربيلي دزارو كي كوري من البام بول مقو او خداي خرا كرياوي آواجي بك ازهر مخب شوطيني مقو والله اجي ازهر مخب شوطيني مقو رحيمة قو ها مقو بني انا هر مخب شوطيني هيا ام بشوطن ببنا رجك وهيا خلمة بطفينة كنت الباب بوليسا افادة السلم بدي تبيجي فيجن كي قلت يا ورا خب شوطيني ازي عجيبة بالمسألة قونا والله ازنا بيجم كنت هري ما أشترنا أجي خب صوتي. دوم بك. بس وهنجي مثلا قال شوطاندنا أو كده قال بالخدانة تبع الدبي دريه حبس خانة جبوت شيء أو عبد الله أجلان سكرتارية أكوجيا هرجر نكار برخدانة بكشينج برخدانة عادسة سبب شدبه
إجبر خدانا شواد الفكري يعني شواد فكرم دي يعني إجا عدلا أوجلا نالا خبكي قرام زيغا كوري مش آبول إجا عدلا أوجلا خطيا قود يا ممد شنر حفت كلاس الخوكرنا لو ما خود شرطانية ما حفت كلاس خود مرزة ناتشن ولو ما حفت كلاس الخود كرن من حكومات تركوب لو فستو كر من شرفة كردستان راكر ومن شرفة شورشة بنتكر إجا عدلا أوجلا دي كدياوي ناكي أو دايم داغيتا كوري خو وشرفة ويهندات كر فشتي بيناكي كوري من قهار عدلا أوجلا ان برينكي جين كوريتا بكيجا عبدالله أوجلا ان ترد برخدانا ديار حبسة ديار بكر بسكنن چمكي برخدانا حبسة ديار بكر تاريخها كمزنة لتاريخ كردستان ده لبري او تاريخ حبسخانة ديار بكر ايرو بشرف فتيكا عبدالله أوجلا دي هنداكرن و خبردانا سر تاريخ برخدانا ديار بكر ده داويجه سر مظلوم دوغانا خبردانا داويجه دبي او نشورش بو ون شورشگري نكرن يه شورشگري كرن امبون او عبدالله أوجلان دبي از شورشگري كرن لبره او لشامي الوقت جي شامي رودنشته بس ون نبا آگر دبون بس كوري وشهيد كردستان حبسة ديار بكر نبا آگر دبون او شورش يعني ون بتشدلي تشون نبا آگر ون خبر دل نبا آگر بحسكرنا عبدالله أوجلان بو انجي بحسكرنا شهيد وبرقدانا بو أما حسكرنا عبدالله أوجلا نتشون نبا آگر عبدالله أوجلا سيلاك لندكر عبدالله أوجلا بوليسا كيوي نقل عبدالله أوجلا لا أسبيلك كبوم أسالحة شنر برازانبك وأتشبيشمي خباتا مكرية أو كمكرية عبدالله أوجلا وقلتنا يشكنجا كدانا من مخصنا آسقية من دانا جرياني لدستي من دان من هايا من على دين زغر اللي هبو أتشبو ما با معصوم قرقمز بني دارا حولي البادكة وآمنوا فرسنده كوري بلاي على دين ما وها عد كولا مسيلح دخلت ناوي ماذا تشاط روجك خدي محسكرك نبرة سري ومقوس بيدككم أزي خد قربانا واشورش قرابكم عبدالله أوجلا بنا أولادان ليك تانا ويجملكيت يغلرم جشاين دوزمان خرابتن ويوكا رستكي طاب درزي وكلا برا هشي خبدا سري خواه تاريخي منهم دانابن قي عسر أو إنكار بك حتى باندا من نتشوج عبدالله أوجلا را عبدالله أوجلا حتى كوري مجا أبوجيا نقد يابوجي كيد شو باندا مراني واردات قوها بيدكر كبيرة دنيا دبا وهاد بيجا وهاد بيجا فشتي كوري مجوية قتيا وبيسلكا ويدي بشرفيا ويدي وقتلا نكسي بنير جبالا بدرخانا سرطيزانا كردستان أكبو قتلا بيدكا وزاروكا نكرن مالا عليه ونس أوكا كردستان كرن قتلا بيدكا وزاروكا نكرن مالا جميل سيدابو يا بيدكا وزاروكا نكرن يا سيد خان بو يا سيد رزو بو أو يا شيخ سعيد بو كس يا برزاني بو كسي مصطفى برزاني بو كسي الدنيا دا قتلا بيدك وزاروكا بناموسيا وها نكريه أب شرفي أب ناموسيا عبدالله أوجلا كوش كناتشنا بيدكا أب لكا قريج البكاكي دا لشورسي دا لشورسي البكاكي دا تمامش قتلا بيدكا وزاروكا بو كوي قوريجي أجي أوكا كوي قوريجيا أوكا وامه قابا كوي قوريجي بونا كوي قوريجي بلا أول تشكر راتي تخوارن قرال سر بلا خوي كرمانش نبونا كوي قوريجي ما دم يبونا كوي قوريجي درد كتن بلا غازي واكرانا قد تكتيخستانا ستيوا وبكشتانا هما بيدكي وزاروكي أو كسي زيدي دولتا تركو فرمانا فلا راكر بيلكو زارو كشتن عبدالله أوجلا فرمانا كردا راكر بيلكو زارو كشتن وكيدني كسي دواقاسي دعوة وشورشي وكردستاني كرنا نواد بيشم كسي قتلا بيلكا وزارو كان نكريا عبدالله أوجلا بيبه وش دولتا ترك بيبه
دایکا صالحة گوراتا بهشت به جهت جنت به ام تقلق سپاس كن ام دينداري تنا ام دينداري تا وهالوسطا تنا ام دينداري تا وقهرمانياتا لبيشيا عسكرين ترك لبيشيا دولتها ترك لبيشيا آپو لبيشيا كسين كشبكي كيجي قطبوي لبيشيا ديروكي از بخوا دينداري تما و دبيت ليبورينا مش قبول بك جبركو روشكي جروجا اجي دنوا في ريخصنا هاني دبوم مخابن يعني ام جهات خاباندن دايكا صالحة تو ونافي خو عيني يكن يعني صالحة تو بكيري في قلي هان هات بكيري جواكي هات بكيري دوزا كردو كردستاني هات وزيده لي دبي جواكا كرد ديروكا كرد جنين وكتا دايكين وكتا تجاري جبيرنك جبر كتا تشتي تكري نهندك دياريا كتا داما يعني إحسان شنر او جيد زندانات ديار بكري دابو و او قرتين بيكي دزانن محمد شريف شنر او جيد نافا بيكي دابو و لسترين دم ده حشته و چاراده ده حشته و چاراده جناوا پککی درکت او جی روشکیش روژا کار شورشگری کار ولاد پاریزی کر تا وان زاروکی هان شیر ولاد پاریزی تداوان حسکرنا ولاد تداوان جسارت و قهرمانی تداوان افتنی هیجای کومره پیکرێکیش بۆتە چی بکە حەزار ڕەحمە لە گۆڕاتە بێ جێتە بەهشت بێ و جێ هەموو دایکێن کوردستانی ئێوەکەتە کوژیانە خۆش دەستانە جێ وانژی بەهشت بێ و هەموو دایکێن کوردستانی دەبێ شتە بەعەلمن شتە هین ببن شتە فێر ببن و چاوە هەلوەست لە هەمبەری ئاپۆ چاوە هەلوەست لە هەمبەری ئاپۆ ئاخافتنێن تە لبەلب دەبێ زەنگل بن اب آخافتنی تا دبی زنگل بن و گوهار بن دو گوه سرکردایتیا پککی در نکبه کچاوا دست پیکی پس نیته دادن دمت یا خود و روزنامه سرخابوند مظفر آیات دهات فوتوش تر دگرد روزنامه سرخابون فوتو ایته در دخست لی پشتی قطبوینا لایت محمد جهاد شنر چوا ایدیشی تد کرن و آپو ترش دکر و تکیم دکر و تبچوک دکر ما آپو کی رش نکریه کی کیم نکریه کی بچوک نکریه کا ام نها ام لدنگ قهرمان گوره شهید گوره بزمان ترکی بشی بدنگ شهید کی مزنی کردستانه بزمان ترکی بشی یه کمین جاره گلی کرد کابره لوی دنگ هانگو هدار بکه لدنگ محمد جاهد شنر گهدار بکه ده بلکی بچکی فدی تیک بدلی مصطفى قرصو رضا آلتون مظفر آیاتا و احمد اکتاش و حمو سرکردین پککی ایکو نها لجیانینه ایکو جیانه چونش خواه ایشه مجوانتنه ام لدنگ محمد جاهد شنر گهدار بکه bazı boşluklar yakalamak değildir. Yasalık içindeki bazı boşluklar muhalefeti. Alo. Genel aşamada nedir? Alo. Muhalefeti geliştirmede bir araç olarak ele alınır. Durum böyle olunca gelinen aşamada ve değerliler seçim kanunu koşullarında seçimlere ne olursa olsun herhangi bir şekilde katılmak, burjuvazinin bazı boşluklar koparmak değil, burjuvazinin elimizden almak istediği, doldurmak istediği boşlukları onaylamaktan başka bir şeyi ifade etmez. Eğer demokratik bir ortamda demokratik koşullar içinde bir seçime getirilseydi, halk muhalefetinin ifade etme özgürlüğünü seçimlere katılma, değerdeki imkanları daha da güçlendirecek bir tarzda kullanabilirdi. Bu kabul edilirken mücadelemizin gelişme seviyesine denk düşen yeni mevkileri kazanmak yolunda gelişecektir. Ama dayatman bunun tamamen tercih olmaktadır. Gelişen muhalefet daha dar bir yasal ifadeye zorlanıyor. Bu kabul edilir.
bize göre buna en etkili bir şekilde karşı çıkmak ve uygun olan cevabı yetiştirmek gerekiyor. Görev erken seçim terörüne karşı muhalefeti korumak veya daraltmak değildir. Daha da geliştirmek ve ileriye götürmektir. Bunun için sömürgeci faşist erken seçim terörüne reformist biçimler içinde değil, yönetici politik yöntemlerle karşı çıkmak gerekmektedir. Yazılan seçimlerin sömürgecinin teşhiri ve ifası için bir gündem maddesi olarak önümüze koymalı ve halkımız nezdinde meşruluğunu ve yasaklığını yitirmiş bulunan sömürgeciliği bu yeni saldırısında boşa çıkarmalı ve kuşatmalıyız. Bunun da yolu seçim adı altında dağıtılan zoru reddetmek ve bu oyuna katılmamak, bu oyuna kesinlikle karşı çıkmaktan geçmektedir. Gelişen halk muhalefetimize uygun düşecek en iyi cevap birkaç parlamenterle sıkış parlamentoya sıkmak değil, seçimin gerçek yüzünü peşinde gidecek tarzda seçimlere katılım oranını oldukça gerilere çekmektir. %40'ları aşan %50 sınırlarına ulaşan bir boykot, bu seçim oyununu halkımızın kazanacağı, halk muhalefetimizin güçleneceği bir dini platforma dönüştürür. Böyle bir durumda halkımız sömürgeci seçim terörüne en etkili karşılığını vermiş olacaktır. Bu sonuç ne olursa olsun çıkacak olan parlamentonun yasal temsil gücünü halklarımız ve dünya kamuoyu nezdinde peşinen sıfırlayacaktır. Halk muhalefetimiz böyle bir tavırla kendisine yeni bir takım getirmek ve sömürgeci burjuvazinin kefenini geçmiş olacaktır. Durum her yönüyle açık ve net olduğu için diyoruz ki tüm devletçi demokrat partiler, örgütler ve tek kişi ve çevreler seçim adı altında estirilmek istenen sömürgeci faşist terörü kabul etme anlamına gelecek olan sıkış parlamentoya gir hesaplarını bir kenara atarak halklarımızın devletçi muhalefetini daha yüksek bir perdede ifade edecek tarzda bir devletçi demokrat red bloku oluşturmaya ve bu konuda tavır birliği sağlamaya çalışmalıdırlar. İndirme ve baskı yoluyla siyasal istiklal arayan sömürgeci faşist burjuvazi bu olanağı tanımamanın en iyi yolu seçimlere çıkmayacak bir Kürdistan ve Türkiye gece kunduları ve kırlarıdırlar. Bunu bir çevirme taktiği olarak ele almalı ve uygulamalı. Peki rejim diyor ki sandık başına gitmeyelim, 20 Ekim pazar günü halkımız sokağa çıkmasın. Kahrolsun erken seçim terörü, kahrolsun sömürgeci faşizm, yaşasın yükselen halk muhalefetinin, yaşasın Kürdistan. 1 Eylül 91 PKK rejim. Kahrolsun. اف شهیدê ku bi rastî ez deyndarê wî me. Ez xwe deyndarê wî û deyndarê hemû şehîdê Kurdistanê dibînim. Evê ku bi guleya PKK hatine kuştin, evê ku guleya dewleta Türk hatine kuştin, bi guleya rejîmên dagirkerê Kurdistanê hatine kuştin, ez deyndarê teva me. Apê min jî şehîd e, ez deyndarê wî min jî. Ku li serê Çiyayê Kurdistanê di 95 de jiyana xwe ji dest da. Hemû şehîdên Kurdistanê ez deyndarê wan me. Ji xwe ev rexneyên ku ez dikim bêşekî ku ez vî deynê han ez piçekî ez karibim vegerînim. Niha giringiya Mihemed Cahit Şener çi ye? Yani we li zaroktiya wî nerî xortekî aktiv, spor, yani sportîv, xortekî ku di emrekî biçûk di berê xwe da rojnamegeriyê, xortekî di nava karûbarê sendîka de cih digire, xortekî berê xwe dide şoreşgeriyê û di wê astahanê de jiyana vî qehremanê han û jiyana Abdullah Öcalan bidin berhevdû. Niha Öcalan ji mir behsa jiyana xwe dike û behsa şoreşgeriya xwe û qehremaniya xwe dema zarok bû, ka werin li Mihemed Şener binerin bêçewa bû. Öcalan nagê neynûka Şener di zaroktiya xwe de, di ciwaniya xwe de, di çepgeriya xwe de, di qehremaniya xwe de, di kurdîtiya xwe de, di hemû awê xwe de dawiya dawî bi biryara apû jiyana xwe ji dest da. Ji ber vê ana gê Mihemed Cahit Şener sax vana li vê dinyayê vana wê emrî wî
65 ساڵی بە و یەک ji rewşenbîrên Kurda eger jiyana siyasî jî nekrana wê yek ji rewşenbîrên Kurda ji pênûsên herî rexnegêr, herî şoreşger, herî welatparêz li hemberî polîtîkayên qirêjên PKK bana. Ez ji vê meselehanê bawerim. Lewma Apo zû wî ji jiyanê rakir. Piştî tiştê ku Mihemed Cahit Şener dixwest di wê çaxê de ev kesên ku di nava PKK Apo bixwe tiştê ku Şener dixwest Apo bişirikir milkê xwe û di nava rêxistinê de belav kir. Heta gotina vejîn piştî şehîdbûna Mihemed Cahit Şener ku PKK vejîn çêkir ku PKK Apo wê mirand PKK vejîn çêkir îdî gotina vejîn pir li ser zimanê Apo û pirtûkên Apo û daxuyaniyê wî dihat karanî. Ev gotin yekemîn car ê ku daxist PKK vejîn Mihemed Cahit Şener ji bilî meselên serhildana, reformên di nava rêxistinê de, şefafiyeta di nava rêxistinê, gelek tiştên ku sazîbûyîna PKK, gelek tiştên ku Mihemed Cahit Şener daxist wê çaxê şerê wî hat kirin piştre PKK pêk anî û kir milkê xwe, kir malê xwe. Lê dîrok heye. Roj wê bê kabê niha gora Mihemed Cahit Şener li kî derê ye? Li gorî min bihîst li devera Hesekê ye. Wê roj wê bê Kurd biçin wê derê pîroz bikin. Wê gurzê gula deynin. Wê helbesta bixwînin. Wê Mihemed Cahit Şener bi bîr bînin wê belgefilm wê jiyana vî mêrxasê han têke bi nava çîrok û roman û helbestan. Erê dereng maye lê wê pêk bê. Ev meselehanê ez xweş jê bawerim. û ev kesên ku heta roja îro behaneya ji kujeran re dibînin ew ê lenet li xwe bînin. Kî bin bela bibe wê lenet li xwe bibînin. Ev dîrokar vê rêxistinahanê gelek kesên qehreman wekî Mihemed Cahit Şener hene. Enwer Ata jî bîrengî bû, Orhan Aydin jî bîrengî bû, pirin. Şehîdên ku bi destê PKK jiyana xwe ji dest dane pirin, bêhijmarin. Ev aliyê tarî, ev aliyê qirêj, ew ê rojek bê ev rûpel bi rûpelê vebin. Fatma Temel ciwana Kurd ku bi fîşeka PKK jiyana xwe ji dest da, ez dibim qey birayê wê Elî Temel şehîd û helbestvanê Kurd ê ku di zindana Amedê de ew jî maye. Ê xwediyê helbesta Amed ku li Dirbêsiyê mi bi dengê Rûbar Şîno bihîstiye, hunermend Rûbar Şîno, ew xwediyê wê helbesta hanê ye. Fatma Temel xwişka wî şehîdê hanê ye. Berî birayê xwe ew giha şehadetê bi fîşeka PKK, bi guleya PKK. Ev dîrok wê tarî nemîne. Ev mesele wê veşartî nemînin. Wê giya dibin keviran de nemîne. Çawa îro ez vêm carahanê ji bo bîranîna Mihemed Cahit Şener tînim pêşberî we ku roja pazdê çileya paşîn rojbûna wî ye, ez di huzûra wî de û di huzûra we de ez dibêjim Mihemed Cahit Şener rojbûna te pîroz be. Mihemed Cahit Şener ez deyndarê te me û ez dibim qey gelek kesên wek me hene deyndarên te bin. Deyndarê te ne. Heta xelekekî din di nava xêr û xweşiyê de